Liagatigati wekarigori lyabantabatinu Moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixa iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi Moigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Moigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Yabutokire etaike yamo ire chinsa isana na ibere chiavono mabasori tkerigari ya Jumapili tariki 9 mutinye 11 mwaka bw'echiri ubere berongebere netano kionga chinsa isana na ibere asenchira yo wenge njengoro kwa Catherine Nyabuga Wilson Makuru cross muno abo imanyeririo Kevin Ongeri ko studio akabenera koneke muna chibichechi na marengo ikira chira asenchira yo wikiranu ekionga ari tukeriga togo chaka nengana yo goichania koro ase bunge ya Kitutu cha South utoke county ya Kisii ase ward ya Bogusero aboso mukagiro yo mubobo ibi asaga netwe n'abantu babwate oborona boyego ekerigande getindi ase atogengetu koika koyia ritkure igoro maragoba na nigo agiyete koika kwera asiribirira ritindi ryenegetwe ase ensemeyo banyanyimbo nigo bayigeta sayo na korusia umubere w'umuntu yo asayo koyoira ase ngendu chingaki obotuki bwacha kigwe mukagiro yo nigo atari umugusi nigo na niga kagaire kuru ase ensemeria yabogere uno murikito dipo nasanya oyoigete ase ensemeyo akotomanya ase arobotro kubwatyo lakini osiesi no muyo mugende manyatari basanye amagara ase margoba yabono aiga sensemo ya Bogusero ward ebunge ya Kitutu cha South nigo umukagirwa yomo buboibi abe ko byarana gotongirwa asumuriro niga yire goika ase ekerengo kelia otanyare ku manyanga ningorenge kurende korengana nabamenyi bebunge yiga aiga sensemo ya liotoigo nigo bagotebanga nigare kabira ose nigaro mugere tari mugusi nigo ebikoro bibusalibe bere bikoine kiwa anene aiga sorgongo rwa Kitutu cha South asamatuka manga maiga engana yaberege ko leta obwoba kuchesaba menya baiga anana sogo kea kuburendi aseji semechika ndochenga abanyanyimbo ngo baisira sayaiga asokuru mubere ekyagera umukaguru oywe nigo abere kagusiri ubuzima bwae engana bono turachiko batokorotota asamatuko abwango iga kurwanene ase abanyanyimbo anene kurwa sub county ya Kitutu Central kuraiga sensemo ya Nyanchwa utogendere gusanga umwanchu murigereria nimbe giko kwariganira roboto rega soboime naboigo
nkoerere gutime niki kerabege kugenderera kurugega asengencho abamenyi bebunge yega nigo bagotebanga babiri bagwetira makongu abantu bagwa kwemioro gucakira chinsa 2.5 undi wensi ogwetanga na sege suntekere abandi nigo baguchirwa ase chinyomba engana yabirege kubao bwoba kose okunganya kurwa se para mapema no nyago chia saba onchuria bali bagokora obunchuria aiga se bunge ya Kitutu Tatesa utanena se chiro aiga ya Rio Toigo yobo mwanchu murigereria nimbe ngo kumanya mange guchira lituko lyankyo buna turabe tokonyora kuroiga afika seni kya banyanyimbo nene DCI office irinyara kumanya na lya berega kugenderera omukagiro yoiga nigabe kwa byara emarago bayarero nabo igo kubikwa somorero ni gaire to appoint na tokonyara kumumanya ni ngorenge abantu bato kumanyeria amange polipotere kurega seketaseni polipotere ketaseni kya ukiagatembe kurega sebunge ya Kitutu Wichate South ase wodi ya Bogusero ase omochi Rio Toigo lyane nkoro kwa Dipon asanya Mujumbe w'ibunge ya Nyaribari Chache Moske Zahiri Shanda nigo asingirire buna nigarachi kogenda gusira abantu banye ane muno asio koba endagira kukwana kurwa Kiogoro nigo airete buna osenigatebete endagira akwena na nigo akurusia seke ganja kyaye natari cheke ganja gya serikali oseke ganja kiregia CDF. Kiko watu wengine wananiletea kisirani. Wananiambia hati janda kwa nini unapenda kupeana mchele? Mimi ninawauliza nyinyi watu yangu. Lazima tutafautishe mambo ya maendeleo na mambo ya chakula. Si mimi mulinipatia kazi? Si niko na mshahara? Si ninapata pesa kidogo? Sasa mshahara yangu nitoe nusu, wananchi wapate kidogo kidogo, ninunue mafuta, ninunue mchele, ama nichukue nikope hapa, nipeombe huyu anisaidie, serikali nisaidie, ule rafiki anisaidie, niletee watu wangu. Iko makosa? Iko makosa? Wangapi kwa mikono wanataka chakula? Mimi ninauliza pale, wangapi nataka dunia ione, kwa sababu hii watu wako na ubogengi. Tunataka hiyo maneno ya chakula tujue hapa. Na nataka kuwaambia hii chakula ambaye mimi napatiana ni pesa yangu, mfuko yangu, pesa yangu mshahara ambayo haiambatani na CDF, haiambatani na mtu yoyote. Mimi vile nilizaliwa, wazazi wangu walinifundisha ukikuwa nayo saidia wengine, si ndio? Sasa iko makosa nikileta Boronyi ama nikipeleka huko? Si mnataka mupate chakula? Si mnataka maendeleo? Si mnataka mjumbe asongeze Nyaribari mbele? Si mnataka MCA wetu pia asongeze Kiogoro mbele? Wangapi wanasema tuendelee? Haya. Abarai kuro serikali nigo bagendereire gose bagenderete gutarira abantu bache songoshe gotoka ibunge ya Elgeyo Marakwet abo banyoro no muchando bukonyoka kweriraba asa abantu basiria magimabo abandi gotigwane chinkoma nabo igenyi enibe nyinge kabake gotindekwa mwaziri w'ubureni bohime Omoske Onesmus Kipchumba Murkomen nigatebire babekire mirobero yo gosimeke mete eri korenda rira bari ensemeyo ensemende mwaziri w'echiparo Moske Davis Chichir nere nigo abarerereira yogo chakorose chiparense meyo echyo chiranyare gwetekano nyine chinga ki chembura asenero muwaziri w'abakorerwa serikali Moske Geoffrey Ruku atebete chitarike 24 ya mutinyo yoga nigo abarai n'abawaziri baraike asense meyo asomoyega buko baenia bari abasiriti amagimabo nabo yigo gwakanira bari abanyorete chinkoma chipiri chanyagitari. Kwamba tumekuja hapa. Pia tunataka kusema kwamba kwa mambo ya escarpment tutakuja kufanya baraza pamoja. We need to know kwa sehemu hiyo tupande miti kama ni kahawa, maembe, matunda, mambo mengine. Tuache mambo ya mahindi. Na kwa sababu tumepata afueni kwa mambo ya insecurity, tunataka tuhakikishe Mheshimiwa Rais ako na mpango ya kujenga dams zaidi ya 50 katika Kenya mzima. Tunataka road project na Embobut project irudi ndio ifanye irrigation kwa Kerio Valley hapa. Huko ndio tutafanya maize, tutafanya millet, tutafanya mambo ya sorghum, ndio itatuondoe the escarpment from the problem we are having.
And I will be, in the next year, we will start a program for rehabilitation of that area, kuelekea mpaka huko sehemu ya mwisho, mpaka West Pokot, mpaka huko Keyo South, ndio tuweze tukachunga sehemu hiyo. Tumepata pesa kutoka Africa Development Bank, Your Excellency, and kwa sababu ya hii changa nitakutana na bank tumalize hiyo kazi haraka, na pia tumeongea na Murkomen. We redesign the roads to respond to climate change, ili kwamba shida kama hiyo maji ikitaka kupita barabara isiwe inaleta shida kufunga maji. So hiyo barabara tuta design mzuri. It is about 85 kilometers na imefika what we call financial close. Hiyo barabara tutajenga kutoka Biretwa Aror Chesongoch, alafu kuna ile inatoka Kinyach huko north, Baringo North, ikakuja pia kupitia hapo Aror na ikakuja hapa Kapsawar. Kufikiria nyinyi na kuhakikisha kwamba sisi ambao tuko na nafasi katika serikali tunafanya yale ambao tunapaswa kufanya, lakini vile vile tuendelee kuombea jamii na familia wale ambao wamekumbwa na hii mkasa. Ni mambo ngumu, tuwaombee na Mungu atawafariji, and we continue condoling the families who have lost their loved ones. Vile vile tutafika hapa tena ile siku tarehe 21 kuhakikisha kwamba we give those who have lost their lives a proper send off befitting. Muraibu kiama gia DCP Musikiri Rigathi Gachagua no muraibu kiama kiria kia Wiper Omoske Stephen Kalonzo Musyoka ni gori tukurigara maragoba bataririte eamate ya JM Kariuki magiga yumurugio ye Terry Kariuki gosiria obugima bwaye bare yabo ni goba motogetinya gosiria JM ase alia akorete ense ya Kenya ne mono ase okoyerwanira ase boigo baruete okobore gocha saba sabeke gori gia Genzi kubwatia chimbwa chia ya Kariuki. Boigo Kalonzo nigo akwanirite okoirana kwa Papunjage na boigo Nicholas Oyu babo babete bakobwatwa imiyenseria ya Uganda. As we prepare to bury Terry Kariuki, we remember with a lot of kindness the very useful contribution that her late husband played in trying to liberate our people and to make sure that they are economically empowered and they have the freedom to do what they want to do. And personally, as DCP leader in my party, I'm mentoring very many young leaders. I want to have as many JMs as possible. Wakati huu ni mgumu sana hata kwa nchi. Tunahitaji JM Kariuki wengi wajitokeza, na vijana wetu hawa wa GNC wamekuwa na wameiga huo mfano wa JM Kariuki. Sasa hivi hapo ndani kwa nyumba tumesikia yule mzee yule ni ndugu yake Terry huyu. Anapokonywa shamba lake at affordable housing. Amesema hiyo hapa. Na mjumbe wa area hiyo ambao hajui kwamba this is ni ardhi ya wazalendo anzilishwa nchi hii. Wanakuja tu wanafanya kubadilisha. Tumeuliza Senator Maanzo na wenzake washughulikie mambo haya. Na mshukuru Senator Maanzo huyu na wenzake. County yote. Sub-county yote. Leo pia tuwashukuru kwamba ndugu zetu Bob Njagi na mwenzake wamerudi, wameachiliwa. Na najua kwamba walikuja kwa ndege, waliachiliwa pande wa Busia, wakakuja Kisumu and they flew into JKI. Maanzo alikuwa kule na wakili Ndegwa na wale wengine, na kupitia organization ya Prayer Breakfast Movement ambapo Senator amekuwa mmoja wao, walishughulika sana na kushawishi wenzetu kule Kampala ili vijana wetu hao waachiliwe. Tunashukuru. Vile vile tunasema Wakenya ambao wako Tanzania sasa hivi wasidhulumiwe. Majensi wa Tanzania ni kama majensi wa Kenya. These are all Kenyan East Africans. Kwa hiyo moyo wa East Africa pia lazima udumishwe. Kwa hivyo tunawahimiza haswa ndugu zetu wa Tanzania, ndugu zetu wa Uganda na kule kwingineko tuwe na ile roho ya uvumilivu. Kwa sababu vijana wote hawa wanaishi ule moyo wa JM.
Wancho murigiria na radio kuri kionga chinsa isana na ibira sinchira yo wenge chikoraga chinsa ikomi toira nege gatokoretera yo munaenda sinchira yo wenge boygo kenda gutwara uburigirira burobya asimiro biru irabwati. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills iluko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na woigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi woigo ebyo ochkunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakiranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na woigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucyo go busongo iyo irangene duka ya Safaricom woigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.